ka jim pakalai ka constitution ka ban pengkalai ka seksedol hang ni ka challenge ka wan ru yo spokesperson jong ka BBB ba ki ai ki priorities ki jong himla. What are your priorities? Be ki ai ki kam ki ba khmat pam ki jong phi banya dai ka jai pi ong ya dai ka jai mare hundai la da phim ya dai ka kur phim ya dai ka ya ka sim jai ta kam dan mini ngi shulong nong India ba ngi shulong nong India ba dur haga jala makhlia ka sik schedule ke jong ni kanom terikam show na mobli kini ki ka jing temu jong kini ki provision ka dia hajo ti kumno artli ki provision ki badon ye ka common objective lani ye ka similar objective kin terikam hajo ka jaka kata kam along sawiru la fi page bangan so ainuk sai fi mo kandiat ya kani la dangin keren ni haban pai sha kerkom terikam juga riti penyai kam juga di India ke bang ni don kam kumba kalau matang ni don kam banyak dah ya ke jela ke cumi neki an juga sokap India ngimdei banyak lamba kalayu patba in hapan sutu baka artikel ke balais pa ni pui a juga naga bat ji jumizo kalong kasti ke baklan bahaka bayada ya ke hok ke jungki neki an juga sokap India ka artikel ka balais pa ni pui ka krenshai mo lais pa ni pui ngamon bonon ka krenshai lais pa ni pui e jungki naga lais pa ni pui ji jumizo kongkuno no act of parliament can apply in respect of social religious practices of the Nagas, the Mizos, administration of civil and criminal justice according to the cosmic laws of the Nagas, the Mizos, ownership and transfer of land and its resources. Kani kedik an kebayada kebawat ki an juga sarkar India kima ban trikam hak bidi bakini ki benta kamut ke cira ka bapura ya kinaga ba ki mizo ki layo lang baka at ke lais pa ni pui a ba lais pa ni pui ji ini phai shi ka council ka sikshidi ka board kata ka provision for administration in the tribal areas but ya kata la sudun kam hakapor bangirang haba po ka asam but kumbakalong lada don ki jini tengko apren ki an joka soka jela hadin bangilayo lada jongko jela link back insertion of para 12a la besut ya para 12a haka sikshidi ban pinti kana bakinum dan kibor kinum long marin kat apren ki district council bat kibor joka soka jela